Ikakaji weni ngu kwa kimi na weke kule, ayiki lwel ko we General Public, we chuke lor, baben polwen walk, to the 29 November. Kule, wabe nang launching uniform da. Spices could be Yaniana Una, Quete, Spices, and you say, one don't worry, you're not young, in the dying gray, you quite gently. And Yanaqui would have Yanti, Yana, one Yanian, I tip you, but spices could be Yaniana Una, Quete, Spices, and you say, one don't worry, you're not young, in the dying gray, you quite gently. Yana kwe kuda nyati mayale nyana kwante Waye piani nyane jitenga chepya ukubeti Spices kepi Piani nyana unanga kwete Spices nyan jitewa nangwari Unyana mnyan jiteda yengreati ukwachalije Yana kwe kuda nyati mayale nyana kwante Kupilani apinga teni Spices amoy pej Kukenyan panyana longa mante Yananga kwet Ejem mwenye malo pananga kwet Inga ele kwande Umoya nyating lu ting biwa tiu Kukwate yenga ye kwanya Mwata chete Uweba ya pingi teni Spices amoy pej Kukenyan panyana longa mante Yananga kwet Ejem mwenye malo pananga kwet Inga ele kwande Umoya nyating lu ting biwa tiu Kukwate yenga ye kwanya Mwata chete Chapa kwe jagating yen ke pinom Ti Spices nyan yugu door che queen Ini nyani tienga kwengu kwe Diana kwengu Dairo chal nyani ini nyana mwankwa Nyan mantiel Ege jibi ge jimbot Nyan yer jor kinyin majerwa Ini nyani tienga kwengu kwe Diana kwengu Dairo chal nyani ini nyana kwan Nyani manya denga mantiel Ege jibi ge jimbot Kan yer jor kinyin mugerwa Ini nyani tienga kwengu kwe Diana kwengu Dairo chal nyani ini nyana kwan Nyana ude tonga kuk Nyan mantiel Ege jibi ge jimbot Nyan yer jor kinyin majerwa Ini nyani tienga kwengu kwe Diana kwengu Dairo chal nyani ini nyana kwan Nyana kwe jagating yen ke pinom Ti Spices nyan yugu door che queen Ini nyani tienga kwengu kwe Diana kwengu Dairo chal nyani ini nyana kwan Nyan mantiel Ege jibi ge jimbot Nyan yer jor kinyin majerwa Ini nyani tienga kwengu kwe Diana kwengu Dairo chal nyani ini nyana kwan Nyani manya denga mantiel Ege jibi ge jimbot Kan yer jor kinyin mugerwa Ini nyani tienga kwengu kwe Diana kwengu Dairo chal nyani ini nyana kwan Nyana ude tonga kuk Nyan mantiel Ege jibi ge jimbot Nyan yer jor kinyin majerwa Ini nyani tienga kwengu kwe Diana kwengu Dairo chal nyani ini nyana kwan
jitenga chepya uko bet spices kepi kalinyana unanga kwete pya spices nyan jite wana ngori nyana nyan jite dayen kreative kwata leje nyan kui kuda nyan jite mayale nyan kwanda kalinyana jitenga chepya uko bet spices kepi kalinyana unanga kwete pya spices nyan jite wana ngori nyana nyan jite dayen kreative kwata leje nyan kui kuda nyan jite mayale nyan kwanda Waye, piano nyane jitenga chepya uko bet spices kepi kalinyana unanga kwete pya spices nyan jitenga na ngori nyana nyan jite dayen kreative kwata leje nyan kui kuda nyan jite mayale nyan kwanda kenya pingete spices moy pe ko kenya kwanda longa mante nyana kwete Ejen mwenye maloi pananga kwe Inga yeler kwane Kumwaya nya tinglu tinglu piwa tiulu kwade Inga ye kwanya Muda chepe Jaba ya pingi teni Spices moy pe Kukinyan kwanya nelonga mante Yananga kwe Ejen mwenye maloi pananga kwe Inga yeler kwane Kumwaya nya tinglu Tinglu tiulu kwade yenga ye kwanya Muda chepe Jaba kwe jagating yen kepinom Ti spices nyan yugu dorche queen Ini nyane tianga kwengo kuye Jana kwengwe dairo shala Nyani nyan kwangwa Nyan mantiel Ege jibiri jimbot Nyan ner jor kinyin majerwa Ini nyane tianga kwengo kuye Jana kwengwe dairo shala Nyani nyan kwangwa Nyani amanya denga mantiel Ege jibiri jimbot Kanyer jor kinyin mugerwa Ini nyane tianga kwengo kuye Jana kwengwe dairo shala Nyani nyan kwangwa Nyana una tonga ko Nyan mantiel Ege jibiri jimbot Nyan ner jor kinyin majerwa Ini nyane tianga kwengo kuye Jana kwengwe dairo shala Nyani nyan kwangwa Kwe jagating yen kepinom Ti spices nyan yugu dorche queen Ini nyane tianga kwengo kuye Jana kwengwe dairo shala Nyani nyan kwangwa Nyan mantiel Ege jibiri jimbot Nyan ner jor kinyin majerwa Ini nyane tianga kwengo kuye Jana kwengwe dairo shala Nyani nyan kwangwa Nyani amanya denga mantiel Ege jibiri jimbot Kanyer jor kinyin mugerwa Ini nyane tianga kwengo kuye Jana kwengwe dairo shala Nyani nyan kwangwa Nyane konyana una tonga ko Nyan mantiel Ege jibiri jimbot Nyan ner jor kinyin majerwa Ini nyane tianga kwengo kuye Jana kwengwe dairo shala Nyani nyan kwangwa Aran jamitu an chola lela jang ding ani yang akui we yang ka lorban we ko dai walk kada loy kutina ya wa we lor pak bene kulmi aloy wayena so position di ani mo an ran finals Kek mot aran jam tena ane chola jok ajong men makir an kamuk information muktam anga kui youth association girls an ka adir jon kle position dia an ka ban ni diar ka ngakwe son ko position dia mo kan wayu ka chola ban
Ekdan buloy de 29 ayu kun yara chan bran ban be bantin. So why you ka chol ban wa chin di ban tinan ko jata. En we pan bor dai ne kula an kera ne chola yan gairiak an deputy shelle di nyir ke utanga koy wa nyir ka nga ko ti ban ne kula live anan ka dan kor ko buloy pe nin tero ku donwan ne tok de pe na wa ye nyir ka nga ko ayu ku le ka dana chu ku le na loy wa pai akor ku ba ben pe nin tero ku donwan ba betin yung kor bi nyir ka nga ko loy ni e kula e kol kan ka bu ka loy tin wa ba pul wa ni ba beleng ne ka yu ko an yu ko loy wa ye pan bor so we chol ku kek ba ka ben ba ka dana ba ka loy witness wa ye nyir ka nga ko a we chakelech hey and we chakamo the viewers kwa kujela ko the video dana la we e ko ka chi weni mitana ai nyir ko un chiteng ai nyir ka nga ko anga kwe a community to Jonglei State, Atobor County, Kwatoba Dit Payam. Angakwe is made up of 3 boomers, Tong, Kumanyi Ding, Kwakwak. Angakwe along each section Keber, along Kwayajak, along Ilengajak, along Idongdur, along Iwal, along Ilimakwak, along Ipenang, along Inyang Ding, along Ijakwak. So ikakaji weni ngu ko kimi na we ke kone ayi ki lel ko we general public we chu ke lor ba ben polwen walk to the 29 November e kone wa benang launching uniform da acha ga tinke ka chen uniform ito na ben ka uniform nyir ka la kwe to kenan kwa la kwe symbol ni ye lo represent e kwe so ikalas chen nyir ke to na hai kalas ke kwe so e kwe nyir ka la kwe kumebi ko bi ku we ka ni diar ka na kwe tai chen kwe so e the same uniform to ken diar yen ka to ken nyir kwa chen uniform to gen bi nyir ka na kwe belong the 29 nyir ka na kwe ta non foundation the foundation na e church Girls Foundation e bi purposely ben kanwa nyir ben ke yaloy kanwa nyir ka na kwe kanwa nyir ke baidit ku kanwa nyir ke panbor kujela kanwa nyir ko to South Sudan kujela ko Girls Foundation be kekla ko nyala so ko we ko to bi tuti chan be ko ran mi piad ka ko we dia ba dil ben na iran to outside Juba ke yimbe to live be ko le ku badai media houses mu ke chol tabi information dana bi la to bi kuna lo any of them lo follow then ke yimbe dai live be ko le the 29 na iran to Juba tene kay lu ku request ba ben APT center ten ga ben work en bloitin advice kwen encouragement kwen ku jela ideas kwen akor ku ke ko wa nyir ka la kwe ku wa chingwan we ikicha tingete ne e gol uniform nyir ka la kwe ki chengi pinye e gol kala londela ti we nyina le ikakar bale we ke kala gol ku kala gol e bingu be e chogo kwe ku jela to kwe yen ke bi wa security bi ku jela chip chol to ke wo ku kwe ke ka ke bi ga mi ke bi so wo wa chi wa ken diar on mer ko wal tu wan ke paka nyirte ku nyi diar abto ko le ku the same uniform abi chen but different design so we chakale ani chola kwal go ya ler an ke ben nyir ka la kwe Juba